Diamondi. A nema Diamonda u svakom slučaju. A, A makar ima Irona. Znači timujemo do kraja i onda na kraju se pobijemo ja i ti. Ako uopšte dođemo do kraja. Ne, ja sam se zaglavio u zidu. Što si morao da me alerišeš da neće dođemo do kraja? Pa daj, umro sam. Ja idem da igramo još jednu i to je za Opa! kraj epizode. Ja sam trko. I ovo je posljednja runda za ovu epizodu koju ćemo da igramo. Opraštam za ovu epizodu, tako da ćao. Darko, ti ostani na vezi i idi ručaj. Dobro. Tako da, dakle, tišao sam ja. Diamondi. Ništa tako značajno, znači ovo će da uzmemo lepo. Ćemo ako da uzmemo ove golden apple, da idemo da dole. Ne, dobro, može ovo, može to, može, ali ja to sve imam, pa tako da idemo sad do centra. Znači do centra je malo teže dobaciti. Evo ga. Please, ok, nisu se... Jao, hvala Bogu što držim shift uvijek kad se negdje teleportiram. Znači da ne držim shift to bi bilo jako glupo, znači, samo bi odmah pao ko onaj što malo prepade. Ovaj ima ovo. A ovaj preživeo, kako li si ti preživeo pad? Ko je ovaj haker? O, haker ima. Neko se teleportira. Eno ga tamo, ću ga smaknem oko namjerno. Mrdni se! Yes! A nije pao, trebalo da padne. Ok, imam dosta ovih golden apple. O, sin. Tako sto, tako. Čekaj, ovo ću da uzmem. Ovdje se ništa ne čuje. Ovdje ništa nema. Ću ovo. Ovo ću da uzmem. Onda ću ovo da uzmem, će mi treba. I fora je da nisam dobio Diamond Sword. Iako ima još često, me baš mrzi da ih gledam. Ovdje mislim da nisam, ne gledam sam i taj, ne i ovi sam. 100% nisam, da, ovdje nisam uzao. Mrš. Ne pričam tebi. Ovog jedan lik, za malo da me ubije. Prišao mi sleđa. Samo sam mu rekao mrš, jel to psovka? Dobro, pa sam imao ovaj mač, inače bi me ubio. To bi bilo onako za kraj epizode, super da me neko... Mogli bi da pobedimo za kraj epizode, to bi bio kraj epizode, ne ovo samo gubimo. Znači, sad, znate koliko ja ovdje volim da koristim X-Ray, što sam jednom koristio ovaj mod. I samo pretisnem da pogledam gdje su igrači. Ti imaš diamond kapicu, a idem ja lepo kod tebe. Ovaj golden apple. Laj, kako su te sad, odbacio sam te s ostrva. Pobjeda, evo ljudi, pobedio sam za kraj, Niko, 1, 2, 4, 1, je pobedio. I ajde dođi, ti se izmakni. Jesi ti na Skyversu? Da, evo sad sam došao. Evo, da na kući će da završim epizodu. Evo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Dođi vamo, popni se ovdje i F5 i onda, Dobro, evo, epizodu vidimo se u sljedećim epizodi. Sljedećoj u kojoj ćemo igrati, nemam pojma šta. Ćao.